Serchhip Cable Network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR ngai thla anga chiar tu lusilal chanhimi MHIP sub headquarters CHUAN voin khan executive meeting nein general headquarters shwai to thar thlan na hun tur an clear log voin khan MHIP sub headquarters office meeting nei ani a he huna hian July ni somni pakhat somhadar som pakhata general headquarters shwai tu thlan nei tur clear log na nei ani a MHIP le athil tum te hlotling tura in pum khatna cha nei achul thu soi hauna nei ani bok shwai tu thlanna nei tura in thlanna fel file le bel sian tlak nei achul thu te an soi hau bok ani MHIP sub headquarters hnuai hian block pathum is lungdar block choitlang block le ramlai block te an oma joint MHIP pali le branch somsari pakwa an ommek ani Serchhip CHALAI PAWLIN RUIHHLO THATLOH ZIRTIRNA an KALPUI meka voin khan government JM High School awareness campaign an mang Serchhip CHALAI PAWL chuan SERCHHIPAH High School shangshanga RUIHHLO number 4 THATLOH zia in ZIRTIRNA hun an mang mek zela July ni somni pasari khan government higher secondary school a honna hun nein ani hni na atan voin khan government JM High School a nei lein he huna hian pulal fam kimaral te chuan program kai shwain Serchhip CHALAI PAWL ten ma an lak chhodan te soin pulal din puyan PowerPoint presentation mangin zirlai naw pangte hnena RUIHHLO abik takin number 4 THATLOH zia ZIRTIRNA ape ani Presbyterian Church of India SYNOD Campus Ministry BUATSAIH SYMPOSIUM chu nimin khan Serchhip konpui kaushan Diamond Jubilee Hall a nei ani nimin khan Serchhip konpui Diamond Jubilee Hall a SYNOD Campus Ministry BUATSAIH tleirol cha kaushan le ramtan ti thupui mangin Symposium BUATSAIH ani a choma huna Reverend Ram Hinglova Director SYNOD Campus Ministry in Kaishwayin twal upalal khamwanaral te hne na changin engtin nge tleirol cha kan nei theyang ti thupui mangin paper present ngai thlak ani a chonhu huna Reverend H biak than sang a Serchhip bial tu pastor in Kaishwayin twal upa kelal engzawa hne na changin tleirol tele RUIHHLO ti thupui mangin paper present ngai thlak ani boka paper present ba ka hian soi hauna le zo na le chana hun nei ani bok he symposium hi chimchak presbytery hua pa nei ni in presbytery huam chunga kaushan shang ayo mi pani cheu antel ani nimin khan Mizoram hundang rualin Serchhipah po REMNA ni sanghi somni pani man ani a engineer lalrin omatui kumbial tu chuan BNRGSK hola REMNA ni hi ahman pui Khwalian engineer lalrin omatchuan British Noya India ram a omlai khan Mizoram chu mania ro in relin min omtira India alozaren khan khati laya kanram shwai tu te khan ram an mangai na awangin engtia omsui tur nge ti an ngai twa na sa emema atopa kumsom dana ennon le chinturin India kharem antirita a kum engemoza taloveya ram mangai na awang bokin India ramata indan chwa du na alo oma kanramin kho eng amuna ani don phot chuan ti in mani shom poisalavin thingamin zalen na anlo swala mitam takin nunna an hlana mitam tak ram tuile lovin an oma mani wanglai hun charam hnuaya mangzawin chuan tam tak chote an ngeya an thei ang to ka sangin heram tan hian an beya voina hian khangmi te kha zana chibai kan buk ani ram an mangai na awang zelin kanramin hun harsa apaltlang lai khan mishang party shang le kaushante tlomngai polte nasatakin mani zona kan beya mi puitengen na nasatakawangin kumsang khazakwa somriat paruka REMNA kan lo neita ani he REMNA hi voin thlenga REMNA hlotlinga soihlo ani a REMNA duang tu kanram shwai tu ten fing tak le mathlir thui tak neya REMNA anzi awangin masona du om tak tak kan nei pha chura keni hotan mal som na alo changta namle namzia le sakhwa hum himna dan chatakte sumle paya du saknate university chale changlung takte high court tele thildang tam tak kan nei chhota ani ati a boilai shomzia shereng chungin REMNA hlutzia hi ngai to chinila he REMNA chom zel tur hian thei top i chwa zelang u REMNA tel lo chuan masona a theilawa kanramin malam apan zel theinan REMNA le muana hi apoimo masa ani a tin masona hi wantla a omlawa tho chwa ani chuwang chuan REMNA hnuaya ma kan son zel theinan mitinin ma ni zon chewa i thok chau zelang uti in REMNA vonghim zel tur le ramtana in pezel turin kalkhom te atsa ani he huna hian pulal muan sangaral te Serchhip bursa mo phurna chel mek tu chuan thu soina nein REMNA hlutzia le masona bul ani zia atarlanga REMNA ni mangtura kalkhom zong te chunga lomthu asoibok
Puke Vanlal Peka, Assistant Professor, Department of History, Government Serchhip College CHUAN, REMNA NIZAN le poimo na ti thupui mangin thusoina aneya pupi silian huna Vice President Pamra Serchhip le pukol chua Chairman NGO Coordination Committee ten thutoi soina neyin sa headquarters YMSI Pol pilai thangpui le nula FL rimrwati ten zain kalkhom te an oibok ani Inkom hi puke site luanga MIS DIPRO Serchhip pinakai shwaya Lieutenant Vanlal Thar Zwala CO Salvation Army in hun sermangin pusaiding len silo additional SP in lom to soin hun akara Serchhip khopui chunga head of office te VC zongzong ayote tlomngai pol shang ayote party shang ayote kaushan shang ayote pamra members te namsipaya lo chang to chin tele media mite ankal khom ani Nimin kan THENZAWL po REMNA ni ROPUI TAKIN HMAN ani a pulal ruat kima MOS CHUAN THENZAWL REMNA ni hi aman pui THENZAWL REMNA ni lom na inkoma khwalian pulal ruat kima Minister CHUAN kumsang khazakwa somli pasari India Independence Khan British CHUAN Mizoram chu Assam kuta min hut sia topa kumsang khazakwa somnga pasari amau tam champui alaw thleng zui boka mipui mang anna nasatakawangin kumsang khazakwa somruk pakhata MNF alaw dinga Sangkhazakwa somruk paruka Mizoram hi India Sarkar lakatal swatumin March ni Khan Independence an puanga namtana zalen na swaltu ten theitopin an beya chuti lai chuan kaushan le po shang ten in REMNA aom theinan palai na an thoka mipuite du dan angin kumsang khazakwa somriat paruk joni somthuma REMNA thuthlungzia alawnita a mipuite po kanlom ani ati a REMNA thuthlungzinga mizote tan ham chatna shang oma chu REMNA le muanan hnuaya chuan mason na aron thlengme kani ati bok pulal ruat ki machuan Congress Sarkar atlak don khan kaushan le mipuite chu nasatakin an chongchaya Sarkar cha om theina turin andila pathian chuan kanrama shite vokshite lirngingte ramri boile hun kher tak aron thleng don ti asia a mipuite chongchai chanan MNF Sarkar min pe a puzoram thanga kai shwai Sarkar chuan manifesto shang asiamte ati hlotling chaumeka SEDP hnuaya infrastructure development mangin kongpui chatak kan nei mek ani Tuna SEDP beneficiary oriented KALPUI le mek ani a tuna thlan chwa te hi an bank account ta thlathum emo thali chungin paisa thun fel sak vek ani don ati ani SEDP dong tur chu thlan chun zum zel tur ani a tuna dong tur te po in dik takin sum an mang tur ani a taimak na le te ri peina nen ezona bulkan chan chuan kan ding chuak nge yang ati bok THENZAWL joint YMHIP REMNA ni lom na program hi puvanlal zona Serchhip West Block MNF President chuan kai shwayen upapa chunga veng hlun chuan hun ser amanga puke ramdu oma block secretary chuan report pe in puthan kima vice president chuan in lom na thu asoya pu RC shang ming thanga block treasurer chuan lom thu soin hun akhar ani Nizan Khan RAMTHAR North Branch YMA in Career Guidance Program man ani a Dr. Vanlal Khanabial tu MLA chuan he hun hi a man pui Dr. Mathana chuan chalai kal khom te fui na thu soin kan thil ti na kong shang kan ZIRAI ate kan na thona ate beidong lova be chal hi apoi mo hle a nu le pa te po in mishing nu na huai sen angai ziate kan fa te in tau de theitura kan zirtir te apoi mo a kan ram le namin boral na kong azo mai lo nan chalai ten ram le nam hum hal hi mo phuna kan lak angai ani ati Dr. Mathana hian RAMTHAR North Library din adni theinan MLFan ta changin cheng noi thum alo peto a library hian tundin hmuna lekhabu sang khat chuang an nei meka beltu MLA hian library thuam changtlun nan lekhabu chatak tak cheng singa man pek an ni tur thu apuang bok RAMTHAR North YMA hian chunlama kumpuan honna le ZIRAI pass thartelom na hun an man zo hnu in zanlama career guidance program hun him an hanga he huna hian RAMTHAR North Branch YMA member chalai nau pangzok tele ZIRAI te antela pulal mangai hlua MPS chu resource person ni in chalai te zirna kalkong tur PowerPoint presentation mangin azirtir bok ani Dr. Vanlal Khanabial tu MLA hi ZPM RAMTHAR North Unit OB10 an choi om ani Nizan Vekhan DINTHAR Local Council HUAIHAWTIN DINTHAR YMA Hola ZIRAI pass tharte LAWMPUINA hun man ani a pulal ruat kima INPR Minister chuan he hun hi aman pui bok pulal ruat kima chuan ZIRAI kalkhom ma a thu soin namril rupu in lekha zirang u namtlom ngai waisen le rin om kan ni a chu kan ni na chu sherengin nunpui zel turin ZIRAI te katsa du a
mizo te hian kan rin omna le dik na hi khoi hmuna po kan lan tir tur ani kan namtan kan khotlang tan le kan ramtana mi tho hlok ni turin kan zir chuak tur ani ati bial tu MLA chuan zan ina ZIRAI local khom te hian kongzo tur thui tak in laneya in tun hun hi mang charau tun hun in man chat chuan nakina in omdan tur ashil don ani kan tunlai khovel sangkang zela hian enghna po thokdon nila le khathiam apoimo a agriculture lam kan thokdon emo sumdona kong kan zo don emo engkong po zo don nila le khathiam apoimo ani ati a tumru na ne na taimataka le khazir zel turin ZIRAI kal khom te acha bok INPR Minister chuan namdang te elngam elphale antluk lo ni tumturin ZIRAI chu acha chu mizo tlangwal ten an theiani ati a tunlai khovela hian chalai ten le khabu kan siar tlem ta hle a le khabu siar I war tharang u le khabu kan siar tlem chuan chiante zinga amol pol ni a hlau om afing pol kan ni theinan le khabu kan siar tam apoimo a le khabu siar tam na na chu kong engkima anveng wange nge ani ati Purat ki chuan social media kan buai puilu tukang ti a hlau om khop mai chinto kan nei thiam apoimo ati a pathian chi chungin kong engkima ke kan pen tur ani a chumia chuan hlotlin na a omani tin kan nu le pa te za a choi moi tur kan ni ti sherengang u kan nu le pa ti shia na konga te shelo zok po ani ang dimdoi takin zana nen kan engol tur ani ati bok he huna hian pu ar thanglura deputy mayor chu khwacha atan man ani a thu soin in mobile phone ain le khabucha komtam ula kholai len ain mani inatom ngam ni ro pathian chi chungin thorim na le rin omna nen ke pen ula hlotlin na inchang zelang te in ZIRAI te fuina thu asoi pastor te LAWMPUINA hun hi pu arlal ompuya chairman DINTHAR local council in akai shwai ani NAKTUK CHUN hian thai khopuya mizo boxer panhi OPL zo te ten thai boxer te an machondon Vanal ompuyele F zoram chanan avoi khatnan India rampona professional boxing an kheldona thai khopuya thai boxer veve an bitumang July ni hi inrin nia Space Plus Bangkoka The Fighter World Boxing HUAIHAWT anidona inhnek panga omtur zinga OPN super lightweight a ekawi koimani amachonanga super bantamweight a zotele yuthana kensa aninwai ve thungdon ane India sana a sondar som panhile achanve achangin show CHUAN anidona LPS pay-per-view achangin enthei ani ang India super lightweight number 1 OPN round rukhel zo ngai lawa chaknge atumti asoya professional alusil achangin voili ai hnektoa tlom nei lovin chumthum achak abei tur kum somlimi keo mani ero voi somli in hnek to in chum somni pali achaka voi som paruk tlom to in a in hnek hun chum hnia atlom zona ma se khotwal mi ani angin mi pui chan hlo zok ni chungin the animal opia abei don ane zote an a in hnek to a poimo le amalam hun shil turani ti ashachianga professional huanga voi thum in hnek to in ati voi ni achak zon huwa November ni somni pasari khan aizola Sandeep Singh Bati laka atlom Kongshang shanga kinsanen kai khinin rin akai zolo viawa chuti chungin WBA Asia Flyweight champion ni tole world title chu to kinsa an nu male sulnu anei to te ngai to na aril ruti boy atum lauti asoi the mizo flash azote chuan thai boxer pakhat anhe the ngei turnen anin tongdona chutiang ril ru puchung chuan shwishwa chunga kalu don ani ati kinsa hi voisom ni pakhat chak to in chumthum atloma jun tir kha ain nek hun berni in harsalo takin achaka ama ero chu an khelchina flyweight aya rid super bantama in nek tur ani awangin cherhlun tlangwalin ham chana nei pha a in be sei ani in nek pui bera Mohammed Zamani le tewa kiram chu WBA Asia super welterweight title anin chu dona Afghan boxer Zamani hi chumnga ain nek to achakvekin mi pathum anok out ani abeitur thai chuan vor kiram hian January sanghi sompariat khan USA WBA welterweight title achu to a Argentine boxer minthang Lucas Mathisen ne lovin hei hi atlom omchun ani a chumsumli paruk ne na chang to in knockout in voisom thum pathum achak to ani welterweight huanga Indian professional boxer zinga da sangle voithum WBC Asia champion ni to Niraj Goyat chuan Rachata Khopi Mai anwaidona Thai fighter Khopi Mai hi voisom patni ain hnek to chumsom pakhat sak to in chumkhat si atlom ani meche in hnek pakhat omdona Delhi boxer Shivani Dahia le Thai nula Sundanya Luksai Kongdin anin tongdon ani Khatizong kha CHANCHINTHAR kan ti chwa thei te chu ani e